Msomo nuru ya walia Arimai dunia doenea Hakiri someri jowalia Wazimana Mr. Yusuf Soni Mwana ha Muzulumu ye maraia Kuri ya lebaya la Mungu Kweshele maudu ya hao Otumo wa mro wa jahannama Awe ajali maroho zinji zilawa wa ulemenguni Ulembeza ye maraia Ye maraia wa ujuma ukombe la dua mbiho sijidani Wa ujuma ukombe la dua Mnyezi Mungu ya hutowe ulemenguni Na uona Wadongo uona hata hale Mnyezi Mungu ya joka uhere ya lebaya la hahe Mwana ha Ngotumo za uharamu Tuminyo ye dhul arhami ya hao mali za uharamu Woloze mali za hemaraiya Wawaho majumba ya uharamu Firaun haka ya mfaume Wa ufaume wahahe ukajali ya hahe Firaun haka ya ajali maroho zinji zilawa ulemenguni Gawe ajali maroho zinji zilawa ulemenguni Firaun haka ya mfaume mtakabarifu Firaun na Karun wakana majeshi wakana mvuze zendro kabisa watakabari wadhulumu ye maraia wawakadamiza mbahe Mwenyezi Mungu tunazimshinda hawatoa ulemenguni ngiyo tarehe Firaun na Karun wakana mali zenza mpaka watoa roho zinji ulemenguni kweshele maudu ya hao utudia baraha karja fariki dunia utifikiri ukana wa ufaume mwe yao mahaba ya hao ne mola fikiri ukana Firaun haka ya mfaume Karun haka ya mfaume wa ufaume wa hao ukaajali ya hao Mwenyezi Mungu hawatoa ulemenguni hawahansi tarehe ya hao wanadamu wonsi pia bahi fikire maudu ya hao waka ya mfaume ikao yeupara Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar mfaume ikao hakau romansia kamili hakaya juma udhulumu ye maraia kaja kautaha ya shele zizi wa ye mola hakadamiza ye daula haranganya zemali za daula hatoa roho zinji ulemenguni hakaya ajali maroho zinji zila wa ulemenguni hakautuma mali za uharamu hakaulisa ifamiahe mali za uharamu hakaufikiri ukana yeye de mfaume hadi waza ukana vala ngabo mfaume hujumae hakajuma usisa ijanga janga haruma yenti haheza ye maraia shaba ye maraia wasa walemiwa nae ye maraia wakajuma umobele ya duambi wakajuma umobele ya duambi hosijidani wakaudona hata hale Mwenyezi Mungu ya johumto wa ulemenguni na uona Mwenyezi Mungu ya joka humjaili ya yafe mbungufu yafe mdhalilifu ike tarehe ya haina mritoka uyonsi wakaudona hata hale Mwenyezi Mungu ya joka umwerele balahe daino wanruahahe no wanrikao wakau wakadamiza Malik ibn Dinar hafikiri ukana yalole yeshele ukana hafariki dunia wawana wa jourithi yetaka nezemali yalonizo lonizo la Malik ibn Dinar halola Mwenyezi Mungu hamba mnaija na mwanamshe ikao hamkaza Fatima hakautia maji namna ya ajabu hakauna mvinyo hamama jiambua ekahaba Fatima yorenga ye mvinyo na inguno yemnaija na wala Fatima hatoka udobeho mwono jau kababa utime mvinyo hiyo kaja kaushinda ya elewa ye barua ya hemna ijanaola hakahanza Fatima namna ya ajabu Mwenyezi Mungu kajamba mnaimana ekati Fatima kajaka hanza Fatima rahane shehiri ye shehiri isho ye kashi tauli ya mru Fatima buya waswilimaha hafariki dunia hanji ya hamu namna ya ajabu Mwenyezi Mungu kajamba ye swibira ikao yauhibo wanru ikao wa muamini kajaka ushinda yafanya segondi watina ukana ngutongo ujifikiria nai na ushemeza nkodo haina fikira mbitoka uyonzi Malik ibn Dinar shaitani hamzaini yenzia ilova nujoka ushinda uzie mbabie mafikira uduaze umswiba ngelazimu unemvinyo ikao kuja paro inywa rango usiku wakantisha hili shino ushinda uhunde mbaru hele hanje hufukoni yahe hatia maji ikao kaja paro yatia halawe mlewe ikao kaja paro ulewa wallahi Malik ibn Dinar guram yokana sionisiwa yensi huya kiyama hotabire ni hula Sheiba de shanti ngisho haruma urindinda
le jua lirende hadzidu ze bahari zikau hamro gamono baba la nyuhai kao Allah ligua ye hanya ngali anzao lijeni ni releze yenyu haina ngetongo unidunga simana mbangunga mtao sihelela mbaba simwambio kana bomba karadhi ndokana baraka unihui hadi wallahi ntina ushindani husaidie minka memrundu hazi gaza mtu baina nyu hata ilangeja wala mali kibini daru haba la migun la henyu haina ibala miyo bata la jimtsangele hende haru mamdi mangonzo ata hende ha person sinmo mdi maulanga bo mro vuwa obala bala mi haru tena hareje ula mbaba bomba nicho baba mtu hunika haina bahindo toka uyonzi benu hina ngenzo nreleze mwana ha bali minka memrundu hazi kuchona mbabo daino kama ntushinda kwenda ila nyu haina itena ngikaza na ngeja shia yenyu hana ihuparise honziani hule shauti himeba ulati sana harambio ila nyu haina ngetongo humdunga no bwe hayo ngianzao jimkandamize bala mi haru tena hareje ula mbaba utihime rambio utawe yenyu haina banga tongo henda myo ibwe hayo ngianzao jimreleze harisen hareje ula mbaba niwede mfume kupora Malik ibn Dinar gamina yitaka yahude mengu nabi yesho tabo mbaba ngamto hunika nilivukisha nenyu haila badinga memrundu hazi sina ushinda rabio ndo kama mlimbaula wala Malik ibn Dinar haba nabio ohenda bala ngwishio wanazi wanahula bofati vesa tuso mbaba hao Fatima we haja haremme nyu haila umhono mume hayi waifu hanikanti boifu baju hansomi aya ino alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah eraho wakati wa huwa ndo amini Mungu haukweli kwa ujaja wa ukaya ye mioyo hao irimbae ye mioyo hao ilamhe mioyo hao inyenyekeo wakati waishia ole zina la hemo wala livumbulwao no wakati waishia ye Qur'ani ya Mungu ivumbulwao Fatima buyatimizi usome aya timusabu mwana ha nambie yenyu haila zabarindi ni ndunga evan sirende bomba yenyu haila maana ya hudunga yakaanza ihureleze ula do fujari ufanyao zila de zero hawazitoa ulemenguni ila de riba witia uhombani hao yala de maasi bombaba buyalo menji ngomdo ndo hazo la mrindi uyinu de mbama lintiti wafanya wa ufujari bombaba ufanya nguo mwenji zemali za uharamu wazitia hombani hono bombaba ngizo zinji yenyu haila bombaba yala de maasi buyalo menji zikatsinda bona hafana mimtiti bombaba mjaju katshinditi husove silamu hapo astaghfirullah namanzo situbu ya rabbi harambio hendo dahoni hende hayela hatowena jisila harambio hendo homsirin hende haparisa imamu gusomo ya ayaila wiyo yena wakati wa huwandu wa amini Mungu haukweli kwa ujaja ukaya yemio yao inyenyekeo wakati waishia ule zina la hemo wala levumbulwa wakati waishia ule Qur'ani ya Mungu ivumbulwao hata kweli ya wabenushia na wawatikane mio ya hafa na wawatikane mio itunyenyekea juanikawa sisi ziwa yeziyo uliho ma Yahudi no wanaswara watikane mio ya hafa jema Yahudi no wanaswara wamrikawa wahishi panda jinji ndono kabisa baada yamu wabadili mirongozi ya Mungu yenyo ya hao ikaifu lo wenji wa hao wajiri huleleze toa za Mungu Malik ibn Dinar donizo hatubia hastafiru Mwenyezi Mungu hamkubali yeye tauba yahe Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mlaze bahanu wajema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah assalamu alaykum Wazimana Mr. Yusuf Salihin